أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله رب العالمين حق تقواه. قد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Puaskan sambit dengan pemuji tujuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anuin natfaban jari pinturbapis langit iman sindumi. Natfaban jari bangsa manusia dan bangsa manusia. Serta anuin natfaban jari hama makhluk akabilikan alam. Innama dini hadunya dan tapat akhirah. Hingga tidak menjadi Allah Subhanahu wa Ta'ala al-maksudnya. Dengan sebab itu mengatakan mengaku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah saksian sinaku libasin kamu. Inwa yurun Tuhan mapatun patagi bulan sabunar. Sungguh di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuhyi wa yumit. Saksian sinaku libasin kamu. Sisabun ngakulin Allah Ta'ala. Siyahin nakuli ibasin nakpapatai. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Halau yunkuman siyahin kapan pakarajaan. Simbang sama manusia dengan simbang sadin. Lalu berkata simbang makhlukat wala kasabun. Ya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ta'ala. Asalatin ulul iman ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ya jami'an kita jusin Allah subhanahu wa ta'ala kama kanabihan. Wa malaikat azimha murtadi amin katasihan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin nabi kauluan kakakasihannya serta amuin
kami petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Oh kamu yang beriman, oh kamu yang nama saya Allah, nama saya nama malaikat, nama saya nama kenabian, nama saya nama kitab-kitab al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala, nama saya qadar mareo iban mari, nama saya surah iban sinarka, nama saya tumbas pamareo iban tumbas pamangi. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pagmawakod kamu tuju pa Allah Subhanahu wa ta'ala sin sampurna pagmawak. Pagmawak kamu tuju pa Allah Subhanahu wa ta'ala sin sampurna pagmawak. Keingatan sin Allah Subhanahu wa ta'ala in mga manusia ang impagdatuhan sin talaga. Bukod ko man nagmamwa sa daan untuk awing magtan pagmamwa tujuh pa Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda sing ulo, iwan sing kasi supaya di mo siya kasusunod daw ba ini. Wairun mabenu kanya tujuh pa Allah, wairun mabenu tujuh pa Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila yung tiap-tiap dekado nagpakasin pagkalaman ako. Bukod ko man nagpamamwa sa Allah Subhanahu wa ta'ala tujuh magpakanya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Biadaan kita sin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda sin ulo iwan sin kasinia. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ayaw mo kamu magrida mapatay. Ayaw mo kamu magrida awin dagpakan kamu sin perkara manawot. Apabila wairun bisnahun wairun itulun. Doon na mawin yung pagkara. Amoy pag-arama yan luas nung sarat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan si mga sahabat niya. Wala nakataon marayaw, wala nakatog marayaw. Kapag masusahan saja, pangbayin saja inakama, sumangkay pa ako umay. Mga kiauluan si Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya panjarian kita sin Allah Subhanahu wa ta'ala amrin sulwa iwan sinar ka supaya ang tanda panghimati ujo pa manusia. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Amuin siya nagpapanjari sing kamatay mapuas, sing kamatay amuin kamuhi. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum supaya mahinang tes kaniyo, mahinang tatandasan kaniyo, mahinang pamintahan sin kita niyo. Isiyo-siyo ikuminan amoy sin Allah SWT. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Isiyo-siyo amoy humina laring barayaw.
Bisa pabayin itu simpangan ya si manusia. Hawaktu ini dirinya pada nama Mahathir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangsa saja bista-bista udah kenal bukun siwo insai silpa kumulan yaud. Di mo matando ingatan sinalong kumul yaud usog. Di mo matando inhalong si kumul yaud babae. Di mo matando ingatan sinakumul yaud mga bata-bata. Wayroon duwain jangalan na tukatan kamatay. Wapagsabihan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ayaw mo ka mga pila. Ang idang pangal ka mo sing kamatay wayroon pagkakakalungkagin mo. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ang patlaw mahuli mga kaulungan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mamumni mga manusia. Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mu'minun. Oh Tuhan kamu, abasarna kita namuna. In mga manusia pihak siksa, pihak sunod, pihak tilang muka bilang ke jahannam. Wasami'na ya Allah diumum na muna. Kita na muna, diumum na muna. Farji'na ya Allah, balikan na kami halunya. In manusia balik na halunya. Humuat-huatin wasujud, humuat-huatin doanya. Awak kudi pasti halunya. Bisa nanduk Allah wala sehingga. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mamaya kita diulang sindi kapatan kita disika matai mamaya kita diulang sindi mau dipakista atau mahuli maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mamaya kita tertuju Allah Subhanahu wa Ta'ala amin nakapin kamuri nakapin kanasay dindi katu amin mausal na Tuhan mamaya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala lawa yang sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala hampir kay Allah Subhanahu wa Ta'ala awin bay kulun bay kapulun. Bisa pawerin ng kulimpan sa manusia at kala amin yak bay kawiyan ko kaniya. Sarta piyak tau makanya tuju ba Allah Subhanahu wa Ta'ala ampun siya si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nagparmain Allah Subhanahu wa Ta'ala fasbir inna wa'adallahi haqqun wastaghfir li dhanbik wasabbih bihamdi rabbik bil 'ashiyyi wal ibkar. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabar kepada tatandasan kunjurukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabar kepada tatandasan diri Allah Subhanahu wa Ta'ala inna wa'adallahi haqqun inna wa'adallahi haqqun. Semoga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala benar janjinya. Wastaghfir li dhanbik, mengayuh ampunan dosamu. Wasabbih bihamdi rabbik, serta pujilah Tuhanmu bil 'ashiyyi wal ibkar. Tuntumain Allah Subhanahu wa Ta'ala hadir di barisan kau. Laqad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la astaghfirullah bil yawm akthar min 70 marrah. Kata Rasulullah sallallahu sekarang belum Nabi Muhammad. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala inni la astaghfirullah. Semoga dari aku, dalam aku mengistighfar, dalam aku mengayu ampunan Allah. Bila tiap-tiap adlau, akbar min sab'ina marrah, maka kami buat mereka. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ayo menuntut perbuatan kata nakatay pagaw ni ulul iman kasi si Allah Subhanahu wa Ta'ala pagkataan ibon niya amoy nakatay sin kalbun sarin bangga sa pinulul ka si Allah Subhanahu wa Ta'ala inna kapil pamumula ika kasaynatu huminang sinamama huminang sindakan si Allah Subhanahu wa Ta'ala wa akhul
واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أمرنا بالاتقاد والنفاق ونهانا عن الشقاق والنفاق، نستغفره ونتوب إليه من سوء الأفعال والأخلاق. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Maka berdoa Allah Subhanahu wa taala. Ini ulun berkati Allah Subhanahu wa taala di malakau. Ini tiap-tiap tingkah bertanya. Musalun natu ikabuin natu. Awak palimak pak ikabatai. Musalun natu ikakasay natu. Awak palimak pak ikadama. Awak tu ini pakausan natu pahim awak barang natu. Amoy makayo kita niyo. Bakawasan na ito pahali mga barang na ito. Amoy tumamot kita niyo. Sinsa na mga sinadlaw ini. Bakawasan na ito pahali mga barang na ito. Apabila dumagpag ka. Apabila karuha na ito ng awtaan. Amoy makayot kita niyo. Bakawasan na ito pahuli nga. Amoy siyasinsan pakayang limang kuwatan silang kaadlaw. Awak po nito. Mamaya kita liman sindi mamaya. Unsur ko isa, apabila lumagpak na ikamatay, lumagpak na ikalama, mamaya kita niya ibasin mamaya, pangawag ko niya kita pipay-mapay mga barang na to, unsur ko isa kita niya itayuan. Pangawag ko niya, mga maos pa ko, tumamon, unsur ko isa, ikaw rin tamuan, kita niya rin tamuan, itay mahul na to. Pangawag ko niya, mga maos pa ko, mag-ayil, unsur ko isa, kita niya rin ayil at sinta, kapag tayo makulang na ito. Pangawag ko ini, mga maos pakita niyo, tumintog sila sa bayan, kung sumpo, di sa akin na nyo na isang bayan, kapag tayo makulang na ito. Pangawag ko ini, mga maos pakita niyo, ngamat, amoy magmumul, pakatay makulang na ito. Amoy Pinoy, hukom, pakadarat, sinabay, subhanahu wa ta'ala, kung sumpo, di sa akin na nyo na isang bayan, pagkulang sila niyo. Dengan sawab yang termampil, berhasil Allah subhanahu wa ta'ala. Ayo pagkulang pagbuat-buat kamu. Usul matrika tu aku menghina sidang si Allah Subhanahu wa taala. Saya tak mengimbau anak bertunduk kepada Allah Subhanahu wa taala ipai usaha tu. Mengimbau anak bertunduk kepada Allah Subhanahu wa taala ipai usaha mengaku keadaan tu. Mengimbau anak bertunduk kepada Allah Subhanahu wa taala ipai usaha mengaku tu. Bapa bisa berkata di bawah atau bisa beri anunya awiban cinta amun dengan dikatu. Amin ampun si Allah Subhanahu wa taala. Bangman sa pagkakahulog ng kita si Allah Subhanahu wa taala ang pula ang menjadi niya kamu. Mga kiulog si Allah Subhanahu wa taala. Bangaw mga nabis na namo wala na kaamo. Inya tuloy makalam na namo. Dami kaya mga nagawa na ito pangatian. Bangman isa mapasakay na ito kayo mga pamilya na ito. Ang mga sila. Alam mo kay pag-iman, bangman sa may nang asbab. Ang makasampay na ito. Inakawa na ito, inasin na ito. Ako ini, at tujuan. Bangman sa wilayah ng ingkatan Muslim. Ingkatan si Muhammad, si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli lamhatin wa nafsin ala kulli ma'lumat. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzu bika min shururihim.
اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله ولك الشكر كله وبيدك الخير كله سره وعلانيته. اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا واحسنا فيما بقي من اعمالنا وارزقنا اعمالا طاهره زاكيه ترضى بها عنا وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. اللهم انك خلقتنا وانك تحيينا وانك تميتنا وانك تهدينا. نسالك ايمانا كاملا ويقينا صادقا وعلما نافعا وخلقا مستقيما ورزقا واسعا مباركا وذرية طيبة ولسانا ذاكرا يا ارحم الراحمين. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لا مضل لمن هديت ولا هادي لمن اضللت ولا مصلي لمن اسعدت ولا معز لمن اضللت ولا مذل لمن عززت ولا رافع لمن خفضت ولا خافع لمن رفعت. اللهم اهدنا لما امرتنا ووفق لنا بما ضمنت لنا من خير الدنيا والاخره وقل لنا ايماننا ويقيننا بما رديتنا وانصرنا على اعدائنا في الظاهر والباطن. ونسالك به خليلك ابراهيم عليه السلام من النور واليقين وبما سالك به سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم من النصر والتوفيق والحقيقه تمكن انك حميد مجيد. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارزقنا توبه نصوحا قبل الموت. اللهم ارزقنا توبه نصوحا قبل الموت. اللهم ارزقنا توبه نصوحا قبل الموت. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.